Otkupljen narod. 4. odlomak. Pitanje. U kakvom su odnosu u početku bili Egipćani i Jakovljevi potomci? Jakovljevi potomci su u Egiptu živjeli nešto više od 200 godina u oblasti Gesem, koja se nalazila u delti Nila. Otprilike pola tog razdoblja bili su u miru sa Egipćanima. Živjeli su u svojim naseljima baveći se stočarstvom. Faraon, koji je poznavao Josifa i veoma ga cenio, srdačno ih je primio u svoju zemlju. Iako su Egipćani s prezirom gledali na pastire, morali su da prihvate Izraelce iz poslušnosti Faraonu. 5. i 6. odlomak. Pitanje pod A. Kako se položaj Božjeg naroda u Egiptu promenio? Pitanje pod B. Kako je Mojsije bio spasen i šta je Jehova učinio za svoj narod? Ali kasnije se položaj Božjeg naroda drastično promenio. S vremenom je nad Egiptom zavladao novi kralj koji nije poznavao Josifa. On je rekao svom narodu: Gle, narod Izraelovih sinova brojniji je i moćniji od nas. Zato su Egipćani mučili Izraelove sinove prisiljavajući ih da im budu robovi. Zagorčavali su im život teškim robstvom, pravljenjem maltera od gline i cigala, robskim poslovima u polju i drugim poslovima kojima su ih mučili kao robove. Izlazak 1, 8, 9, 13 i 14. Taj faraon je čak naredio da se sva muška deca koju rode Jevrejke odmah ubiju. U to vreme se rodio Mojsije. Kada je imao 3 meseca, majka ga je sakrila u trsku na obali Nila, gde ga je našla faraonova ćerka. Ona ga je kasnije usvojila. Srećom, rano detinjstvo je proveo uz svoju majku Johavedu i tako je postao veran Jehovin sluga. Jehova je video nevolju svog naroda i odlučio da ga, posredstvom Mojsija, oslobodi od onih koji su ga tlačili. Tako bi oni postali narod koji je Bog otkupio. U ponovljenim zakonima 15.15 piše: Sećaj se da si i ti bio rob u egipatskoj zemlji i da te je Jehova, tvoj Bog, otkupio, zato ti ovo danas zapovedam.